ka channel hin via viewers ho zo si na bon chawin ka hin lim kirwin tunia hin ichen naw gam India Chungchang Thu new khat an sayo hitin India official min hi Republic of India akitin agam currency hi India rupee hi India gam hi 3.28 million square kilometer alin hin vanoya gam lin pen asagi channa hi ka channel hi atha na hin lai a ka channel subscribe nai lo na hi le lungsit ten subscribe na hin bol pi ding in ka hin timin chuta le so piule naw te hon lungsit ten ka video ho hi nei na share pi ji ti win jong ka hin thum ki ne India capital city New Delhi ahin India state lin pen Maharashtra state he official language he Hindi la English ahin India mi atam zo Hindu sa ho zui le ho ngan ahin India hi zat tampi cheng khom a hi zin ho lebi zong zat tampi simsen lo min democracy gama hi tlon a min ama dei chi ho aki ho theiding phalna min a hi zakhatla 79.8 ti ho hi Hinduism ahin 14.23 hi Islam ahin 2.30% hi Christianity ahin 1.72% hi Sikhism aumzawin ahi hi cho chungchuna adang dang jong neu cha tampi aumin ahi India hi china thipna hauna lama jong akhang to jingin 2018 chanahin NASA anatong 36% ho hi India mi ahi win USA a Dr. Josil a 38% ho hi India mi ahi kinun ahi Vanoya movie elole film tam sim do pen gam ahina banun India film industry hi Vanoya film industry alui pen ani na hi tuni chan hin India in gamdang mundang ho la pi na ding le achung wa vai hom na ding in gal abol khanai pu na hi Vanoya phat sia gozu na le agam le si akot na mun pen gam jong India a Meghalaya state a Mosinram village hi Vanoya gozu mun na pen hin nikhat sunga hechimuna gozu thamong mong hi 12,000 mm athling zawin hi 1985 kum in 26,000 mm a hat in Mosinram kho hin ku azu zawin Guinness World Record a anakiji iluta na hi India kiti min hi Indus vadunga kun hungkila do ahin India hi Hindustan tinjong aki he na hi Indus River ailole Indus vadung hi Sanskrit pawa Sindhu tin aki he in Iran Afghanistan Tajikistan kiti gamho akimang Persian pawa Sindhu kiti hi Hindustan tina ahiwewe kinin hi Vanoya mihim tam na pen China bana India hi anni na hi 2022 chanchun India a 1.2 billion wal mihim aumin 2024 tingle India hi Vanoya mihim tam na pen gam akhat na a pang theidinga ta sana hi aji chu China population hi 1.4 billion ahin izat ta ki khejong hilo hitai India hi Vanoya gamlin pen hola sagina ahin agamlit dan hi 3.28 million square kilometer ahin Vanoya democracy gamlin pen jong ahi Vanoya English paw ki ha thona pen USA ban chela India hi ahi zakhatla a 10% tabangin English athon 1858 to 1947 sungsi ahi India gam hi British khutnoya anom ahin 1947 ahi chamthlat na ahin mu be mo hi ichi British te khutnoya om masangje wajong India hi agam alin jo hi Mughal Empire ten vai and home jing ahi history a ki sudanin Vanoya gallen ni na phalaya gal kap sepai dinga ki pedo tam na pen gam jong India hi India mi 2.5 million sanga tamzo British sepaya anapangu vinahi ahan sannaw ji in Victoria Cross Award kiti hichi award hi mi somthum legit walamin anaki sanun hi hichi award hi British te award la asang pena anaki simahitai 16th century vel laya anaki pudo amin chi ma jing hichi chess game hi India in ahin pudo hi phar khat laya chi European Union gam hi bongnoi pudo tam pen gam anahi jing jongle 2014 akunin India in 132.4 million tons wal apu do zoze in India hi bongnoi pudo tampen gam ahitawen hi India population 20 to 40% tabang hi vegetarian ahi jeun Vanoya vegetable zat kitammu na pen gam jong ahi snake and ladder game jong hi India in ahin pudo ma ahin tun board games hola popular ma khat cho ahitai India dinga rocket masapen chu launching station chan cycle na pu thungu hi Delhi Mumbai dunga restaurant umjat sanga Londona Indian restaurant atam zone hi
October 31 2018 anaki hongdo 182 meter asang India Deputy PM anahi masapen Sardar Vallabhbhai Patel Lim Kisim Statue of Unity hi Kevadia City Gujarat a umahin Vanoya Statue hola a asang pen hi India a nisi a train alam thale ho zat tohin Australia gampum pi mihim zat akibangin hi India hin railway station sang sagile zathumle somlile ku aumin Indian Railway Network hi Asia dinga railway network lin pen ahitai passenger train sang som le sang thum le zanga le som ni le thum aumin nisi a passenger million som ni le thum wal asu upu ato pu jinga hi Jammu and Kashmir Chenab Wadung chunga kisa Chenab bridge hi Vanoya railway bridge sang pen hi Avadung lui akun meter zathum le som nga le ko a asang zo in Paris a Eiffel Tower meter zathum le som ni le li sanga meter som thum le nga a sang zon lai hi Vanoya tui chunga kilap a post office ma sa pen chu 2011 in India gam Srinagar a dal le kitina munahin hondo a hi India hin 1.55 lakh vel post office aumin hiji chun Vanoya postal network lin pen injong apangin a hi military lama saiding in Vanoya sepai haupen China bana che India ani channa hi military sepai 1.4 million wal anain 2015 akon 2019 chan report dung zuin India hi Vanoi gamzo sila a galman cha chotam pen ani channa a hikin in hi Ladakh a Leh Kargil highway kiti hi thingthang la a lampi kisim khat ahin hechi thang hi magnetic hills ti injong aki he na hi hechi magnetic hills ahin lampi khat se aumin kidang ta khat choile hechi lampi a hi gari gear neutral a ikoi a inga a hi le ama chama lampi tolanga all in thlai to jin hi Vanoya bongai lo a pathin banga gelgam India se hi Hindu tedia bong hi gan thing pena anayu a hi Lifeline Express train hi Vanoya Hospital train masapen ahin mungam la ta akon surgery patient hi hen cancer patient changea jong treatment api win hi hi Lifeline Express train a hi patient jo se free a ki jen ji hi hitabang interesting fake hole kidang ta thu hoi he jingjing thina devin ka channel subscribe na bolun lang lungsit ta in share jong nei na bol pi devin ka hin team kit win tu na ding in hi chan chu hin tin na bon 7 no lang mangpha